siostop ar adwain hoi gyfaig, Lawrence Fariog, o'n nhw'n gyfellan sirw twi, Lawrence ydw. Rydw Brynsiencyn o rwan, ac a blad dwi'n mynd o rwan ydy Caer Leb a bodorwyr, han lle hanesydol yn Ynys Mon, pethau fel Celtaidd a Neolithic. Wel, dyma blad dwi'n mynd. Wel, Caer Leb bodorwyr, wel, I dweud y gwe mae ganddyn nhw dwy enwa. Caer Leb ydy pentre Celtaidd, bodorwyr ydy cerrig o amser neu oes o Neolithic neu oes o cerrig. Dyma ble dwi am mynd o rwan. Ia. Ond of course, diolch beth mae ganddyn nhw pavement yma, felly does dim rhaid y fi gwneud hynna ar y ffordd peryglus. Felly, mi wna I fod chdi am Caer Leb bodorwyr.